čovjeka, svi od njega rade lidera, vođu i kapetana. On je to šta je. On je Marko Livaja. On je Marko Livaja. Još jedna od tema je Marko Livaja, koji je najbolji igrač proglašen opet Hrvatske lige. Što misliš o njemu? Pa to sam jasno rekao javno. Dakle, to je podkapacitirani tip, bolesnik koji ne može kontrolirati svoju agresiju i cijela njegova karijera je... Možda on samo emotivan tako? Ma šta znači emotivan? Pa ti si sportaš, ti moraš biti gospodin. Neki sportaši su bili gospoda, a ne divljak koji se tuče s navijačima, to je zadnji incident. A to što je tuko su igrače, unosio se trenerima, odgurivo suce i tako dalje, pa takvih je incidenata bilo stotinu. Trećerazredni nogometaš treće lige, jer nije čak uspio ni u Europi. Ima nekih nogometaša koji nisu toliko poznati, a da jako lijepo igraju po europskim ligama i s vremena na vrijeme netko jedva da jednu rečenicu o njima napiše, a očito je tu u igri nekakav PR zbog kojeg on mora biti proglašen najboljim nogometašem, on mora biti najbolji strelac sa 50% golova koje je zabija iz penala i uglavnom i ti penali su izmišljeni, zašto to znaju i u Hrvatskom nogometnom savezu, jel?
I sad će ti meni pričati o Livaji koji nije mogao u Grčkoj igrati, nego je tamo šamar u suce i su igrači. Dobro, malo je impulzivno, ajmo reći, ima malo svoju crtu. Pa malo, pa gledaj, takve igrače se baca van. A mi se nekakvog tetoviranog Livaje bojimo, tresu nam se gaće, a to je već 50. samo u Hrvatskoj u kratkom vremenu napravio. Prvo je Srbin koji je pjevao da on mrzi Dinamo, srpsko ime. To, drugo, tamo je u Šibeniku. Dobro, to pjeva bez veze, realno, to bez mozga, ajde, to je... Pa gle, ali šta to mene brige? Godinu dana suspenzije, pa ti pjevaj mamici svoje doma.